Шыны Жубашкар халық сендады культура пірлігін хулы шакнашкал ятпас путни хулара пызык фестиваль иртірі. Онда түрлі нации бұлдарулы хушкынезем хушынжеш. Чавашсем, маризем, мардвазем бетударзем, вырысем, хайзен елы ергебе, юрри ташибе, шибу жібе тада абачимі жібе палаштаржеш. Түрлі нация пірлештереген уяв. Шыны Жубашкарды химик культуры кермененже хулара пурнаган түрлі халық шинызем бұғынжеш. Шак уява гунда вишіміш худыртержеш. Фестивале хучынаганзем пір-бірне курма келегензене нация абажыбе сайлареш. Куевыл абада хадерлеме верентреш. Чывашсем хуплу мінлеп жермелине кыдар сабажеш. Эзер біледерінде Чываш халық яланақ бұян болна бачымешпе. Шалынба эзер паянда керегере биден умая бачымеш куладыр. Немле праздникке бенилтмеш хуплузыр, шыртанзыр. Буинде вырысла варенике, а Чывашла хуран кукли, тубыржыба, суханба дуныскер. Чывашсем фестивальде халық пулдарулықне терлі енжен кыдартмадыры шыреш. Шине-шине юрызем шырандаржеш. Юна жарах мардвазен тебелі. Візем тутла абат күгіліп жермелі меследе руран ырыва барза бұрашы. Мардваземде фестивальде пирин халыға хизеп туза, Чываш юрризіне яныратреш. Тударзем тутла абат чимишпе сыйламазыр, негамада иртерзе ямариш. Хыналас елана ебір ширип тұтса бұратпыр, теші візем. Тударзем хурка гайне пежерзе гильня. Чустаран темде бір хадерленя. Губадия, пулак кугал. Онышне табырджа, тебетне ижем жирлы, хурага, рис, шмарда хурашы. Сағыр ярашы. Чываш республикада пурнасын Чывашла білмелі пурнада пире. Ачызымда пирені бірені хамырда калашапыр тірлішінзімбе, тірлі уровенлері. И паян әзірләзі келдемері бір губадия, үшпішмақ, треугольник, то есть хворыс, чак-чак. Burada kirli yabalazым бұзым пирені. Той вұқытынче шау мензімбе қынаны угачайыр. Культура керменен тебір пөлемінже херарымзем чылға алсы шықсалар жеш. Ожы ябалазыне ядарлы шар операцияне худшынаган салдаксыне ярзабареш. Нацию культуризен фестивальне хула администрации бе Чываш хенери херарымзен канажы ертерет. Шакуява ергелю жезем пурнеде хастардарах худшынма ыдашы. Чываш хенгларым вали Алена Артемкина, Наталья Егорова, Святослав Петров.